Total collective was 6060. She set up every Kabuki. The total collective was 4020. Starting Star Taba, the total collective was 81. Susha Kuparwa Linda Taba, the total collective was 1.796. And in the meantime, that was the result of the round 6 of the young presidency. Thank you. Dia vote to candidate kalau kini harum. Tidak asal khajana kalau iwe dia. Tidak second mana kalau iwe asal nyosan. Tidak September wintertiang kalau reform. Tidak serap dari karbuki kalau southern. Tidak starting star thaba kalau traffic. Iba sosial keparuan dan apa kalau ibu san hilau kembang ro. Orang bilang sosial, juga boleh jadi kalau pemilihan. Iba bon kajana kalau ibu hilau ro. Kalau ibu asal hilau san. Kalau Bangladesh, tidak sosial kepada lembaga kabar kalau Israel kalau Afghanistan, betul seperti Rizal, John kalau Bangladesh, John pasal yang konsensus, betul.
yang jauh.